aku ki plan cara bang si ki pilu lela tapi pini ani tum dakar ki tum sakuri claim thek nong le kumana asam rifle ke manun siningkan isilong bang koi thong kep lo pu tum thek nong le bo la si itipsi ili tum ka chetong nang de lo pot ki wang ji lang bang ili tum la puson corporate to muk to huk to industrialist tum phan bang ke dimplong chak chi de si mi ji la hen lo na ben last day silang hala central comedy hala ka som tin da lake se exam dile ke entrance ki nahi lage la ape lam dingo tanon ke tum apol pen thobu mane ka prechan tana sta lage tum ing lo so kan ka lage abar saya ami lage ada market na khuli pudi hasa market khuli ke da kar be ke ngandi hada ke do a paro ko so to mana market lage do lang salam thani pode na bang than pakla da khate Karbiang long long development ke wana links tame PHLC atum ke na ka post dun lock si BJP atum yang tung PHLC phan boktam la so pathak phan pakla klar tak alam batai batai lo kalau ka chini tum si the thelo tu sim ding ku dambo pen ka chini tum do pig lo rat ke chini lo 80-90% rat ke chini non development of phan tum ko thalo ko post non la so ambani phan long le pek det pen itum sum krumji po lam sin tum che paklan lo la se pek na ni example ban ken ni tu tulem de boga janong tum pho prado tipini boga janong tala so cement factory ki bi pena pot se pini bihar ke wang bihar tum playing set lo harak bongal tum se playing set lo pini itum kar biting ho so ho boga janong homosti ke minority che plan galo pini lahe huya company ki bi pena pot si pini itum kar biang long ke hi pelandam bololong te influx na ki budget talalo pini itum kar bitum below 40% la ke nilile ke ne gelo ke record lo census record lo Elvin tarong aki high tan injil that nitum SSIC a program ho karbi tinge below 40% lo 37 yan lo ito population percentage 1951 an inkan ke itum 88% lo karbi itum there san non ke itum 30% 37% lo tangte matha India ke democracy there komat se akhe ke o mahara tum si richo cholong bu lasi mornisi apora so ang deng bang bong atela tum 70-80% a majority bang delo pote election le chidanda la tum si hai bu ki che tum si lasi council ke mo ninkan thongke plike ba pike no te pulong te CM da komane chohan bu adak bene MP da komane achukru party bu MLA da komane apne akhan bu lasona chiplan bu karbiang long bu la just like isi kopilo ko nomenclature bu amien si tu chot bu lagi nomenclature so non chiplan bu ta ok ang siya bang ka alang itu si cipahen pu da pu chola pu lagi itum reng dunun eluti ka reng dunun elut lasti ni tum development phale ko oppose kali ni tum a get vir that nak ko phase dum ko oppose itum a ke vir that nak ko se dum ko oppose kasi ko na le jong si mesen ba ko mane indu ba ang tek na tek lang tha la long le ki job and mesen ji ko ang tek na tek lang tha na tek lang tha ki tam tang hu sum claim si mesen lo isi ba example mana ang tek na tek lang tha ni tum pa itum dojoy pula nitum dojoy pu na pene flyover ani tu ni ki muri ku pe mati muthi hala pang pi rombe a statue ba muthi tere ga jate possibility dum kucho flyover ki muri ku pe mati la ana na kila ta ko pos rail la ta pos pe ke ni tu asi ni tu ke development ma che don ni le che don don kame ni tu identity ba itu malom le bang bir ba de nei la ana na hala challenge the pai ka lang si contract long lo pus ni tu ma long he wana hok ni sta la lo pus ni tu ma long alang ni kilon hesi ke ba lang se ta ni tu ke chin ma teng ko de BJP ki klem bari mu tum ki aning oi pik lo sang ji than lo ko ha itu aprang ni ke chibi du du tum han ni tu hala hu kam nang pik stem non het jong si pa mel ki ba bang ko pan si pin ni ke la puson akan ke the tapi la puson ang deng kan tu ya ang ku da pi pon la si ni tum ki ding oi lo pu pe na an BJP tum ke than pro lo la sa alang tum ki dam tang hot ki ni tu ha support up lo ke apen ke bang tu ya ni na support up ko silat no chak tum thi pro la ke kala mo non ni je than de le alam je bang je ho si la la si alang ni tum ka hok pe bang ke la ke si pa mem ke bang tum si pa mem na ka reject tum tai pro tu la si alang ni tum la puson tangka phan kan ni chot ke chok che rat det ki meje pasal tum lam na ke ning je nang ji lan chot na tum ni ko pe ni ka ri su dan lagi papan mo he ambani tumke border ka tira ifan si la so fan si ambani thangke company thangke long ri pinan ko ko ne jilang so long te kar bitung ke ke border long masih do ko bon namen te kar biar long ke people si election te la so pata ni la hello la sing ni tum mo he ning je lu ke di ambani phan
dak longle ke pekel ke border protection ban kali buga ang theka bangke jilang sulong kito akar bi an wrong ka eviction ben masitum thelong dang jong sa hoppe jong si border ke chara kom bigi phan ame tha khi phan chara kom bigi phan bode hala jilang sulong kito tu hangi eviction sidana palang tu di eviction sidana po lapen dak lasu advantage asam 2.0 la so put hakka chingbai hut e borton no chingbai hut dei hala langkai jana lam tali dam rawu masi inu ai em bang li amen pulu inu ai em bang pulu ha langkai janta itu eviction lo council pen sitame angko non chibang tju eviction lo batai ko non chibang tju hala tu kiche tu ko people lo son cheplan ke la sila hai huya border cha komi phan ke tu lo corporate bene la so pyo company phan itu nong le pek na tu pusi ading ki thibin jane ye amang tu mastar je ke thar bang ngi dun lo la pen tu ngi lo nili tu phan pota na bilamo arle tu phan ni tu mara do thipo nang thipo pusi lang li ninje lo iam ba amat sar bang tu lo nang li khali si ma ke hai pa ninje na ma si ma ke hai bang tu nang lang ding ma do joy nang bilamo pin da pa ninje lo la jilang so la pen ke la na hala lang kai jan a border dong serai konvek jining hang tolong te pini kar bietum han potara pilamu nilit tu hanak dodampu hala dodampu ambani man le pekting ayang lo haran tum dodampu la pennon kosono pi la puna solar project 18000 ki bikha ki pigi din ta nil thon potara pilamu ni tum hanak dodampu itum ra kom thegi ma tekema lan la penala tum alang li nijelo isilam ni pejut bodo alang wang bom lo alang li nijelo jai ke thar ke arlu kan ngi bele atha ka chiklang bele bubu hala so ka chingwa hu sita jelang li pulo e bodo no chingwa hu sita me honglong chingwa hu siya ma ke hai phanam amak si je ake thara ninjelo je itum bang hini si chingwa lo ja angtan ke do akar bi tum handang banang pu itum si kan ngi lo kali mahalang pusi je ake thara ma si kan ngi lo pu aho so lam ke je ake thar ben siya ma kai za prang ching kilong lo chhalong lo pu alu toplong lo pu angtan ke do kar bi handang banang pu kecongda tum phan stahal angtan gitu akar di tumhan adaki van pen adani bhan longli jornang pule kechingwai kali ge hatun dak van pen la 30 department long la tumhan sakuri tek ponang pu ba sakuri le kali besa dak business ki kema ba sa tek ponang pu phase kechingwai atahol dak like chaning le akai kani bang bele hala dak la so angtan gitu akar di bhan dak van lo pulu kan ke dak department do dak le kam chong dap na bu phase pung kaching wai sta ambani phan ko mane adani phan long le pek nang bu phane dak kaching wai kali yong se ambani phan adani phan long le pek nang ko ching wai alo du bu na pek lang la company long le pek nang bu je ke thar kaching je ke thar ki hai ka ninje du bu na pek lang la abi hala so ar ni tum strongly opposed to je ambani adani phan tum non man long le pek nang ne lang itu ngon ke nang ke autonomous state long na lang autonomous state long lo ka phile itum company to anda itum mithang kan le papar chap na posi itu lalu ini tulang ma coba lah seni ke school itu kan ada target dan project ke 100% job ke dak local tuh masih di pompo tapi admission ke 60% ke reservation tuh pula sedak ke dak local tuh mali lompo tante ku people sinali tuh ko post na la sokta apla tuh cuma la sokat pen dia tak boleh nang tan di bentuk pilih dak ni amu heta ni example na